Reka tubifurize kugubwa neza no kugira amahoro y'Imana nshuti namwe bakunzi ba Tsimburani Comedy Rwanda, murasuhuzwa n'Uwimana Gilbert. Turi ku wa kane itariki ni ya 24 Mata mwaka w'ibihumbi 2025, dore amakuru magufi agezweho muri aya masaha. Mu gihe imvura ikomeje kwiyongera mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse igasiga itwaye ubuzima bw'abantu, ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali burashishikariza abagituye mu manegeka kuyavamo. Ibi ni ibyagarutsweho n'umuvugizi wa Kigali Madamu Emma Claudine Ntirenganya. Uyu muvugizi w'umujyi wa Kigali kandi yavuze yuko muri iyi mvura irimo kugwa, umujyi wa Kigali wayiburiyemo abantu 3 mu gihe ahandi hirya no hino hagiye hangirika ibindi bikorwa bitandukanye harimo n'imyaka y'abaturage. Hari bamwe mu bagize uruhare mu kubaka umudugudu watujwemo abamugariye ku rugamba mu murenge wa Masaka mu karere ka Kicukiro, bavuga ko batigeze bishyurwa amafaranga yose bakoreye, bikaba byarabagizeho ingaruka zirimo kubura icumbi na minervari z'abana, bakaba ariho bahera basaba ubuyobozi bw'akarere kubarenganura. Mu murenge wa Munini ho mu karere ka Nyaruguru, ubwo twerekeje mu majyepfo y'igihugu cy'u Rwanda, abaturage barataka kutagerwaho n'umuriro w'amashanyarazi. Ubuyobozi bw'aka karere ka Nyaruguru burasabwa kugira icyo bukora kuri iki kibazo kugira ngo bukure abaturage mu bwigunge, cyane ko bavuga yuko kutagira umuriro w'amashanyarazi byabadindije mu iterambere, cyane cyane mu mishinga bakabaye bakora. Mbambukije hanze y'u Rwanda mpereye hirya aha ngaha muri Congo Kinshasa, ishyaka Le Parti du Peuple pour la Réconciliation et Démocratie ryahakanye ibirego ryaregwaga na leta byatumye rihagarikwa mu gihugu ndetse n'ibihano kuri Joseph Kabila Kabange wabaye umuyobozi mukuru w'iki gihugu cya Congo Kinshasa. Ikinyamakuru Actualité CD cyavuze yuko ibirego byose iri shyaka ryaregwaga ari ibintu by'ibihimbano kandi bigamije inabi. Leta ya Vatican yatangaje ko umuhango wo gushyingura umukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis uzaba hirya y'ejo tariki ya 26 Mata 2025. Urupfu rwa Papa Francis wari umaze imyaka 12 ku buyobozi bwa Kiliziya Gatolika rwamenyekanye mu gitondo cyo kuwa 21 Mata 2025, akaba yarazize indwara yo guturika kw'imitsi yo mu buhumekero no guhagarara k'umutima. Ubu abakaridinali bose bakaba baramaze kugera i Vatican kugira ngo bategure uburyo bazasezera kuri nyir'ubutungane Papa Francis. Nyir'ubutungane Papa Francis yari yaranze kuba mu nzu igenewe abakaridinali Roma, ahubwo yiberaga muri Chapelle ya Marta, ariko ubu ngubu umurambo ukaba wamaze kwimurirwa muri Chapelle yitiriwe Mutagatifu Petero, aho uzaguma kugeza umunsi wo gushyingurwa. Abayobozi b'ibihugu na za guverinoma batandukanye mu isi bamaze kwemeza ko bazajya guherekeza uyu mushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi, barimo Perezida wa Argentine Javier Gerardo Milei, uwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump n'umudamu we Melania Trump, Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa na Vladimir Zelensky wa Ukraine. Reka mpinira aha ngaha amakuru magufi yaragezweho muri aya masaha, maze njye kubategurira amakuru arambuye.